Usisi wami angiphathanga njengosisi. Ungidlela indoda. Waqalana nobaba usana nendoda yami. And indaba yangiphathanga kahle. Iyona into engidithela. Angithandi lento yakho uthi njalo lokhu mention ubaba ukuthi indoda yakho siyishare ke Sizawushare. Nawe ukufaka ukuthi naye nobaba wena ngeke ngiyenze leyo nto leyo. Udoti bakusuke ngenze kwena vele kushaye manje. Phela ukuthi umdala. Awuzami sisana uzami. Phela ukuthi ngimdala ngitshela ngokusimba wena. Ima sisi uthi wayibuka itrunk kababa wakho. Lo wayibuka ubaba njalo phuma ukuyogeza. Ngoba kumele izinto lekumele. Ubhuti wayibona ngani ukuthi ngikwitrunk kababa lo? Wayethini maseyibuka itrunk kababa? Yes, lo wayibuka weqgqu itrunk. Athi yampintshi ngisho egqoka amajini athi nje baba yampintshi. Waqombisa kona umhale. Lo noma weyikhova lo. Yonke into imalana nani siswami? Emalana nami ungasele ukuthi imalana nani? Ngenxa yomfana nje sengathi uzokhipha impilo sekhaya. Into yokuqala ubaba bengasamuntu kanjalo ubaba Ngiyelele mukele Vumani film lokhuluma Vumani waleka emhlabeni nganawo Soni Madoda le phansi emanguzithwa kakhulu lombuye egcini kodwa ke asikho lapho. Ngibingelele siswami ngiyathemba uyaphila. aphila bhuti ami kunjani? God is good ku right ngamina into engifuna ukuyazi ukuthi kuhamba kanjani isimo ngoba ubaba wayekumithisiile. Isimo kwamanje ngathi isimo esihamba kahle ngoba yonke into umama njengoba ngithembisile ukuthi ingane uzondla angayikhiphi nje ngesisho sababa ukuthi angikhiphi ingane. Wathi umama uzondla ingane uyayondla yonke into ihamba kahle angilibona olubi. Yebo. Samba kanjani isimo phakathi kwaba mama nobaba? Isimo phakathi kwamama nobaba baqhubeka bathandana njengoba beabantu nje beshadile kodwa umama waba naleyo engase isikhashana kodwa manje ngibona ukuthi yonke into isi right. Siswami yini eyenza ukuthi namhlanje sibhalele kwiVumani film ulethe usisi wakho ucela ukuthi sibe naye la? Into engidithela ukuthi angiphathekanga kahle. Usisi wami angiphathanga njengosisi. Ungidlela indoda. Waqalana nobaba usana nendoda yami. And indaba yangiphathanga kahle. Iyona into engidithela. Ngabe iqiniso ukuthi umdlela indoda yonke leyo nto leyo ukuthi umthathela indoda manje usumdlela indoda after ukuthi ulale nobaba? Angazi noma ngathi iqiniso yini ngoba indoda yakhe angazi mina ngiyifikele kuyo ngithi ngiyakuthanda iyo eyafika la ngazi kahle ngangazi thandana nosisi wami and naye akaze angitshela ukuthi yena thandana lo ndoda indoda mabe ngiyibuza indoda iyaphika. Mabe yena esho ukuthi uyindoda yakhe shuthi iqiniso ukuthi mina ngithandana nendoda yakhe. Shuthi iqiniso mabe kusho yena lokho mina bengakwazi indoda yakhe indoda mangiyibuza ayingitsheli lokho. Nangu sisi wakho sisi wami ngabe uthola kanjani wena ukuthi ukudlela indoda usisi wakho? Kezwa ngamahemhem nami ngayibonela futhi into ekhona. Wazi kahle ukuthi indoda yami ayikho into ethayazi. Ubona kanjani wena yini oyibonile? Yini oyibona ku WhatsApp umuzwa ngabantu bathina abantu? Into engayibonela kona ku WhatsApp ukuthi bayajola naye. Izinto abayikhulumayo ukhombisa ukuthi abantu uzawabona nayo. Sokucheka amafoni amadoda ilento yeni Ngabona ku WhatsApp ukuthi nje abantu ababona nayo vele. Ngisho nama conversation nabo nje. Abantu vele abajwayele nje. Okusho ukuthi mina la isilimi usisi wami ngenza isilima khona la. Manje yini yini wayibona ku WhatsApp kahle wabonani mhlawumbe basendela amazi basendela iTop yini noma nje hi hello baselandelana ithombe ama-noobs konke nje ukhombisayo nje ukuthi vele abantu abajulayo vele. Sisi wami uyenza kanjani into kusisi wakho into enje? Njengoba ngibe ngishilo bhodama sekuqaleni ukuthi indoda yakhe kazisho ukuthi ithandana naye lo. Uyena oqhamisa uzobiza amakhamera la ngazi ukuthi wabizelani lento besingayilungisa sobabili njengosisi. Sibiza yena umjida lo otho wakhe angazi ukuthi kumayelana nani yonke lento ayenzayo. Umjida akaze angitshela ukuthi uthandana naye. Mina ngangeke ngazi kahle ukuthi uthandana nawe. Ngangeke serious ngimqome ngazi kahle uthandana nawe. Usisi wakho. Mina ngisazi kumele ngithini njengamanje ukuthi awuyihloniphi. Indaba yonke into imayelana nokuthi angihloniphi ngoba nakho wazi kahle ukuthi mina ngadlo ngulo baba. Mase sengithola umuntu ongithandayo onginikeza sonke isikhathi wena uzongenza kanje uzongibizela amakhamera la
sikhona isidingo salento. Ima uthi uyakuthanda yini? Uyasho nje ukuthi indoda yakhe nje wena bungazi ukuthi indoda yakhe. Mina ukuthi indoda yakhe ngizwa ngayo indodakazi ingitshele lokho mina ngazi ukuthi yimi ngedwa umuntu othandana nomlo wafana. Yena ngikwazi lokho ngiqala ukuzwa ngayo. Wena mongazi uyiphethe ifoni yakho ubone ukuthi kunenamba yakasisi wakho noma uyibona ithombe zasisi wakho. Angisiboni isidingo ukuthi ngiphethe ifoni sendoda ifoni yendoda angisiboni. Eyithombe nazikho ithombe zasisi wami khona mina. Ukuthi sisendelana ama-notes usukenzani efonini kamuntu wami usukenzani. Awukwazi ukusho njalo ngoba phela nami ngiyakutshela ukuthi umuntu wami lo indoda yami eyami nje ngikutshela nje. Mina ngisazi ukuthi ngizothini sisi wami. Mina ngibona ukuthi at least kumele simfonele ke ayikhethele yena. Ayikhethele ukuthi asho ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wena sisi nangu uthi azikho ithombe zakho efonini yendoda yakho ngabe iqiniso lokho noma mhlawumbe uyayidelisa musu wakena. Shuthi indoda engenza isilima la. Kuthiwa ngikutshela nje lento engikutshela yona ukuthi iyona. Nina isikhathi singakanani nina nithandana? Sesinonyaka nje sithandana. Nayo uyazi yena usisi lo. Wenza mina isilima la. Wena buwazi ngempela noma nje? Mina ngiqala ukuzwa namhlanje ngayo angikwazi ukuthi yena uthandana noSiphiwe ngiqala ukuzwa ngaye njengamanje. uSiphiwe ngazi ukuthi owami ngoba ngamtshela sonke isimo engangabhekana naso ukuthi kwenzakalani u1 no2 uhlanganisa kanje yena ngihlalisa phansi sithanda sami yonke into izoba right njengoba siphusha nje manje ngiyaxeka nje manje ukuthi khona umuntu and lo muntu usisi wami igazi lami ukuthi ukwazi kanjani ukuthanda nendoda yami ngoba sibanonyaka usenesikhathi singanani nandala sanda kuhlangana ngoba nami bengisaphuma kulezi inkinga ngiphuma kuzo sisanda kuyilungisa into zethu kwa right sinenyanga nje siswami ngabe wena mhlambe ubona umshado lapha kuyena uSiphiwe igama lakhe yebo uSiphiwe ngibona umshado bangitshela nje bhuti wami ukuthi nje njengoba kuyinyanga nje okhomba ukuthi besibe kwinto yaphambili lo nje bengitshela ukuthi nje inyanga into engekho yikona nje vela amajita ayabheja ngokuthi kuzokushada vela ayabheja ukuthi uzokushada ayabheja vela amajita azokushada yonke into ungayitshela ukuthi yonke into right ngenxa amajita akho into asokutshela yona kanti lutho futhi kuya ngokushiyana ukuthi kulethe into enjani endodeni ungangitshela ukuthi indoda yakho niphusha unyaka mina inyanga mhlawumbe si-right kakhulu kunayo kodwa but better ukuthi yonke into vele atshelwe afonelwe atshele ukuthi kanjani sithola kandlela azotholakala ngayo asho ukuthi yena uthandana nobala manje sesingawuyiboni uyeka indoda uyasho ukuthi indoda yakhe awuyiboni uyeka wena ufike kamuva hayi ukuthi ngithatha amasayidi mina butama ngiyiboni ngiyeka akuyi ngokuthi ufike ngamuva la ukuthi indoda ithanda ba mina ukuthi siswami ngamele kuphela ugazi lapho ukuthi usiswami ngamele kuphela ugazi indoda nami ngiyayithanda mawukuthi kanjani asiyishare ke and mina ngangizwe ngawo siswami ukuthi wena kumele kwenzakaleni uwabhejela indoda azongitshela ukuthi ninonyaka usho ukuthini unyaka lapho wena kobhejela indoda yakhe ofika manje mina nje uyisibhedo nje intombazane mina nje ngafika manje akwazi ukuthi ngafika ungitshela ukuthi wenzana nawo nonyaka mina ngikwazi lokho mina yena wafika ngitshela ukuthi bena ukhona mfana intombazane ethandana enontombazane sebehlukene nayo angikwazi ukuthi nawe khona lesibalo ngakukhola ngingakukhola kodwa isikhathi lezongena ngazi ukuthi nje ukukholwa lokho ngokuthi ngingena ebusuku angiphume ke intatha seswami ngiphuma nje ilanga selikhanya kabi wena ngikwazi nje ukuthuza lapho manje anisho ngoba ninenkinga kanje khona omunye ubusuke wamtshela khona omunye ubusuke wamtshela yini ngale nkinga lokuthi usisi wakho ukudlela indoda kanje bengisatshele uma kuphela njengoba nje manje uma khona sibe intombazane yonke into nje usuyitshela umama ngoba nakho umama azimfihlo zami ukuthi mina ngeke ngenza kwenzakalani kumina uqedile wena ekhaya ngiqede kanjani ekhaya ngoba mina ngaqala ngobaba usuzoda yami manje ubaba seswamoda nayo lazo udaba ukuthi yonke into ngadlungulwa yonke into kangasiyona into amangiyisethile leyana futhi nala into isethile la futhi vele into yakho vele awucabanga ukuthi mhlawumbe kuzomosha ubudlelwane benu nosisi wakho lokuthi uthandana neboyfriend yakhe at least awucanga mhlawumbe uyishiye ngoba ufike kamuva mina ngisakwazi ukuyishiya njengamanje njengoba manje sisabalalisile le ndaba ayisaziwo yimi naye asaziwo umndeni wasekhaya nengisakwazi ukuthi ngiyeke i-boyfriend yakho i-boyfriend yakho yabo njengamanje ngoba ungitshela ukuthi i-boyfriend yakho ilakho nengizoyithatha khona impela awuyithathe ke siswabi ke so ibhejela ibhejeleke indoda ibhejela afana nawe nebhejelayo mina ngibhejela indoda unobhejela indoda angazi ngiphelelwa amandla mina ayikho enye into engayenza njengamanje into engayenza njengamanje ukuthi uSiphiwe asho ukuthi uthandana nobaba phansi kwethu ngoba kwazi usosi ngoba for sure njengoba uya yabo njengamanje uyazi ukuthi wena usisi wami nendoda ngesikwazi
Hayi-ke yonke into isilele ezandleni zaSiphiwe ke njengamanje mina angisenakho ukukhuluma. Angicabangi ukuthi uSiphiwe mhlambe ngokufika kwakhe empilweni zenu angicanga ukuthi uzoniqhatha nobabili mhlambe yanisebenzisa uyaninyusa khona menza uChappies. Mina cha ngibona kanjalo. uChappies lapho. Mina ngibona nje kanjalo. uSiphiwe uyangithanda ngenye indlela. Yonke into mangithi Siphiwe ngicela ukuthi uSiphiwe uyangisheshisela. Yonke into ukuthi yabo even nengane yami le engayikhuleliswa ubaba uyazama zonke indlela ukuthi igcine right igcine iphilile umama uyayondla zonke indlela kodwa ingane yami wenza sure ukuthi iyathola amaphempasi ubisi yonke into nje yayisethela nje ingane yami ukuthi uSiphiwe akangithandi ngizwa ngaye. Manje awucabanga ukuthi mhlambe lento le ingagcina siyenza usisi wakho usasebenzise mhlambe esinye isandla siqinile mhlambe uyazi ukuthi abantu besifazane bayasebenzisa umuthi. Angazi kodwa njengoba sekanjena nje ngibona sengathi noma yini sengayenza into mayekusakwazi ukuthi asabalalise indaba azongikhulumela uNtsambatheka la. Uyamblema yini wena? Ngiyamblema ngoba mina bengakaza ngitshela mina ngaze enye boyfriend yakhe la uSiphiwe ngiqala ukuzwa ngaye njengamanje ukuthi ngithandana noSiphiwe. Usisi unama boyfriend amangaki nangethi wazi boyfriend Hayi ngikuzwa ngaye lokuthi ngineke boyfriend ngikuzwa ngaye uSiphiwe nje mina umuntu wami kuphela. Ukuthatha phela ukuthi wazi enye boyfriend yakhe. Indaba yena uma besebona abantu aqamba phansi athi nje yena uthandana noSiphiwe kuphela. Khona enye boyfriend yakhe ambube igama lakhe ngiyikhohle kodwa nje iboyfriend yakhe uyayazi yena usibalala mina ngazi yona ukuthi iyalala na. uSiphiwe bengingazi ngampembe ngeke ngisuke nje ngaqoma indoda ngazi kahle ukuthi ithana nosisi wami. Njengamanje yena ukwazile ukuthi angifihlele ukuthi thana ungeke ngiyiqoma umuntu ngazi kahle uthandana noba. Yonke lento le ingibisela esinye isithombe. Ngabe mhlawumbe uSiphiwe usebenzaphi? Usebenzaphi? Uyasebenza uSiphiwe? uSiphiwe usebenza kahle impela senza Transnet yonke into nje. Ngicabanga naye mhlawumbe lo sisulo la khona lokho bafa sure akamthanda uSiphiwe ngoba unayo indoda yakhe njengoba ngisho unendoda alala nayo. Abathandana nje ngendlela eright. Ngabe unanga iminyaka sisi? I'm 25 years old. Indoda yakhe inanga kuSiphiwe. uSiphiwe unanga iminyaka? Angimazi uSiphiwe unanga into engakantshela. Kanjani umuntu ungamazi? Unanga kuSiphiwe? Angibuzanga iminyaka mina. Unanga kuSiphiwe? Vele waqoma nje indoda ungayibuzi nje iminyaka. Uyaqoma nje awazi. Uyathanda nje. Kumayelana nani yonke le nto mina uthi kumele ngazi yonke iminyaka kumayelana nani? Iminyaka kuye kuthiwa love is no age. Sekusho lo nto ukuthi ungathi mabushelwa bese uyaqala sisi lokhu ubuzana iminyaka. Wena unangaki uSiphiwe uyabuza ubhutisa uSiphiwe unangaki? Since wena 25. Mina 27 bhuti wami. Ngimdala kunawo sisi. Ngiyaxwaya manje mase ngibuza uSiphiwe ukuthi beneminyaka uSiphiwe angimazi ngampela neminyaka mhlawumbe sontanga. Kodwa ubuka emdadlana kunami nangomsebenzi awenzayo ke ukhombisa ukuthi ubhuti lo mdala. Mhlawumbe uyakunikeza imali. Njengoba ngisho bhuti wami uyanginikeza girlfriend allowance uyakwazi ngisho ukondla ingane yami. Umama la uyazama ngazo zonke indlela ngoba ngithembisile ukuthi yonke into uzoyenza. Ngoba uthi nisathandane kanye inyanga eyodwa unesho kangakanani ukuthi bengakudobi ngegirlfriend allowance asakunike yona. Ilapho la ngibengilahle khona ukuthi mhlawumbe uyangidoba kodwa kwamanje ngiyangibona ukuthi uyangidoba uSiphiwe yonke into ano mhlawumbe uSiphiwe uhola kanye ngenyanga kodwa selokhu saqala ukuthandana ebezama ngazo zonke indlela ukuthi ngesonto nginikeze imali ngesonto nginikeze imali. Sekunika ngaki ngoba uthi nawe manje nithandana ukunika ngaki? Senginikeze ka3. Siswami wena uyayithu ngoba seninawane uyayithola le mali ayitholayo. Yebo ngayithola leyo mali leyo. Uthola malini? Allowance yami it's 500. Wena ukunika malini uSiphiwe imali? Azo happy uSiphiwe 500 nangineza 500 uyazama zonke indlela cause uyazi ukuthi nami mele ngibe right ngithola ama cosmetics ngithola into right nomntana mele athola amaphempasi cabanga iphempasi lemalini siswami usuka ngitshela nje unikeza 500 uyakudoba aluthi yakudoba udlala ngawe. Ayisho ukuthi mina akisilima. Usilima sisi. Njengoba bengisho ukuthi uyisilima. Wayibhejele indoda ungazongitshela uthana noSiphiwe uSiphiwe wazi mina. Wena ngabe mhlambe lo Siphiwe su desperate ngaleyo ndlela ukuthi ngeke umyeke uze usisi wakhe ekhala kangaka. Mina ngikho desperate. Kodwa uSiphiwe ngoba ngiyamthanda kwamanje futhi angikakazi omnyeka. Angikakazi omnyeka kukhombisa ukuba desperate.
uSiphiwe ngenza yonke into ngiyamthanda. Nangu usisi wakho lobukeke phansi wena ngathi uphezulu like uyakhuluma akuku-affect lokho. Amaqhinga onke lawo. Asisiyo nje sidinga ukuthi abize zonke lento. Amaqhinga. Sile lo ngiyamazi mina ngikhulile nakekho nje. Usengathula nje azenze imsula la abantu azamdala uthi ha Nkosi yami dlela indoda ayikho lo nto uye lo. Oyixoki. Ebengangitshela ngani sonke lesikhathi ukuthi yena uthandana noSiphiwe. Noma ngimnqome nisekulethi manje. Ngabe uyasazi status kaSiphiwe? Status bisingasabuzana kodwa besaplanile ukuthi kumele sihambe siyobona udokotela. Ngabe uyasazi status kaSiphiwe? Yebo ngiyasazi status sakhe. Ukakhipha nje kodwa nje mhlawumbe ukhombisa ukuthi nje khona ugxobho wothando la kuwena. Mina uSiphiwe uyangikhipha mina ungalothu ungathinjisi ngalamalapkeni lawa nje mina uSiphiwe uyangenzela yonke into mina sisi. Yazi ukuthi umuntu umuntu mayinaka indoda. Yazi indoda uma ukuthi iyakwazi ukuthi kunakekele kunikeze yonke into ikwazi ukuthi kunakekele yakho ukhombisa lolo thanda lo. Ungangitsheli. Ngokuthi ukhuluma ngeHuggies. Nkosi yami, kanti sokuyenza sisi wami? Hayibo sisi wami ngizibonisa ngazini. Ngoba wena vele usukugqokisa umntanami lapha yonke into wena usukuyenzela uthi ngihlala nawe siza kusho ukuthi yonke into uzoyazi. Ungacabangeli ngoba uyazi ukuthi lotuzana uSiphiwe ngabreak yena. Ungangicabangeli konke lokho okwenzayo kumina. Mina ukuthi wabreak uSiphiwe ngizwa ngawe njengamanje. Wena ungacabangeli ngizwa ngawe angikwazi ngoba ngisho ukuthi wena ngiyakwazi ukuthi khona indoda yakho lekulalayo. uSiphiwe bengingazi ngempela bengeke ngisuke nje ngivele ngisuke ngiyoqoma indoda yasami ngazi kahle ukuthi yonke into uthandana nayo yonke into uyenzela uyena bengeke ngikwazi ukuthi ngenze lonto mina. Amanga la ungoba uyazi. Angisona isifebe mina Nkosi yami sizaba ngisona nje isifebe. uSiphiwe uyena wangibreak virgin nabami wazi kahle. Ngizwa ngako ba break virgin yonke into ezoyilungisa sifisa. Ngoba uyabatshwa nje sisi wami. Ubatshwa konke lokho. Batshwa. Khona nje uzongitshela ukuthi nje indoda yakho uyazi nje kodwa ukuthi nje lo ndoda izothenga umuzi ukuthi mina nendoda nami sibe nophahla. Uyabona ukusidlala ngalo amanga lawo. Ayikho la uSiphiwe ngeke asuka ngitshela noma khona bengakuthandisisi nje noma bengakuthandisisi waqala wabatshela kubaba so kuyindoda yami manje ayisibaba ngingabatshela no yalokho ngudaba ukuthi ayikho into engiyaziyo la. Angithandi lento yakho siswami ukuthi njalo uma kulokhu uyo kumention indaba baba ngoba yazi indaba baba kangasiyona inhloso yami. Kwakuyinhloso yami. uSiphiwe uzongitshela ukuthi indoda yakho uSiphiwe mina kaza ngitshela indoda yakho nje manje futhi ngisaphinda uSiphiwe kaza ngitshela indoda yakho ngizwa ngawo ukuthi indoda yakho uyazi yini ehlulayo ukuthi uphume kuyena ngoba manje ngitshela ukuthi bakubreak kancane virgin bakho ngoba namanje kwaqaqeki la mhlambe mela qanga phansi akubreak lapho umoto igazi sekubreak noma uzongitshela ukuthi wabreak uSiphiwe ngamsukela uSiphiwe ezolenza lonke udaba uSiphiwe usebenza kahle yonke into ezoyilungisa ukuthi la moto wabreak uyena alethe umqhoyiso kama ukuthi uyakwazi intombi mhlawumbe wafika nje nawe usuvela izikhava off usuvulekile la khona lokho ngikubuka nje lokho lobuka wayephuma ukuyogeza lokho lobuka ukuthi client yakhe injani ngoba kumele nje wena kwenze lento yakwenzayo ngoba nawe unesiphiso sokuthi lento le yenzeke even namanje ngithi ngiyazama ukuhila ngalento yenza ubaba ngiyazama ukuhila umama wathi umama le ndaba ayiphele lapho ukuthi baba kwenzakale kodwa wena uyaqhamuka uzoyivusa ngenxa yendoda uzongitshela ukuthi wena indoda yakho uSiphiwe uzayilungisa yonke into alethe umqhoyiso kama lapha ekhaya uSiphiwe ngendlela anobuntu ngakhona kangakuthi uzokondla ingane angayazi ukuthi yenziwa kanjani. Ingane yaqhamuka nje sidididi nje nakhona ngitholisa ubaba mongizalayo angithandi lento yakho ukuthi njalo uma lokhu ukhuluma kancane ubaba ngabatsha kubaba ngoba yasimo sami ngangibhekene naso kangaso sona isimo sasi right ngikhala imihla namalanga imini nobusuku ngikutshala ukuthi ubaba kwenzakaleni wabuka ungidabukela njengamanje akazi ungitshela ukuthi uSiphiwe indoda yakho ngizwa ngawe njengamanje nakhona ngoba nakho usubiza abantu ayikho right lonto yenza sishwama ayikho right. Angithandi lento yakho ukuthi njalo kumention ubaba ukuthi indoda yakho siyishare ke sizawushare nawe ukufaka ukuthi naye nobaba wena ngeke ngiyenze leyo nto udoti sokusuke ngenze kwena kuvele kushaye manje phela ukuthi umdala awuzami sisama phela ukuthi ngimdala ngitshela ukusimba wena ima sisi uthi wayibuka itrunk kababa wakho lo wayibuka baba njalo phuma ukuyogeza ngoba kumele izinto lekumele ubhuti wayibona ngani ukuthi ngiyitrunk kababa wayethini maseyibuka itrunk kababa yes lo wayibuka weqhuqa itrunk athi yampintshi ngisho gqoka amajini athi nje baba yampintshi wakhombisa kona umhale lo noma wayikhova lo yonke into imalana nansiswami emalana ungasele ukuthi imalana nani ngenxa yomfana nje sengathi uzokhipha imfihlo sekhaya into yokuqala ubaba bengasamuntu kanjalo ubaba bese ngibona njengobaba ngoba yonke into ngayithola umama wawenza yonke into wahlela yonke into athi lento ayigcine la
since yonke into bisilungisiwe kwafaka yonke into wathi umama igcinela njengamanje lokhu uyivusa ngenxa lo Siphiwe wakho ngeke ngayivusi ngoba uzocasha ngendoda yami bonke lamanyalo owenza nje uzowacosha manje ngendoda yami into engizenza manje bhuti amncane ngivele ngimnyeke uSiphiwe angazi noma uzokuvuma nina lokho kona lokho ukuthi umnyeke angazi noma nizokuvuma lokho ngoba phela futhi koxabana uzalo phela la koxabana ugazi ngenxa yomfana and ngivela nemfihlo ebengisengihilile kuzona yonke into yami si right ngoba nje ngeyiphele futhi ukufihle kumusa kuzoqhubeka wenze kanje umuntu uzalo uyabona ukuthi uzodla ushevu ngempela umuntu uzalo nesibozi sengane la into engicika akazazisa lokho akazangazi lokho mina ukube ngangazi ukuthi yonke lento ngizwami yonke into esengathi ekhaya yonke into right esengathi yonke into right akakhombisa ukuthi ukwatile lo muntu udiniwe sengikhombisile ukuthi siyaphambana ekitchen yonke into nje seswami right yonke into okay right kuseni siyavuka siyabikela akukho bengakhombisa lutho njengamanje uzobiza abantu uzongitshela ukuthi ngimdlela indoda kanjani manje uSiphiwe ngazi ukuthi thandana nami uSiphiwe mina bezongitshela ukuthi yenzana noba nganga ukuthi wakwazi ukuthi angitshele ukuthi yena ebethandana noba ebengathandani noba ngizwa ngayo ukuthi yena wakathandana uthandana noSiphiwe ngabe mhlawumbe senilalela ngaka mina noSiphiwe sinsathandana salale angazi awusazi okay awusazi kushuthi mhlawumbe akubaleki siswami ngeke ngikubuze lo mbuzo manje imake khona la mhlawumbe osebenza khona angisebenzi ngiyafunda wena khona la usebenza khona mina ngisebenza njengamanje ngisagada ingane umahlalela nje ushika nela okwamahlalela kungena phi ngingenaphi okusala uSiphiwe uyangenza ngibuka sathi ngiyasebenza ngenxa yokuthi yonke into okay yazini yabona yonke lento le babukeli beVumani Film asivele siqede sifonele uSiphiwe ngizocela nje ungifakele inamba la ubani uzongifakela inamba hala yena usisi ngifakele inamba sis yonke indlela idlula la yonke indlela idlula la hayi kuyozwakala siyamfonela babukeli beVumani Film sekuyisikhathi lesi sokuthi sifone masifona la kuzocaca ukuthi kahle yiphi original yiphi fake uyabona yiphi edliwayo yiphi ewinayo kunzima kulomhlaba lo konke okwenzakalayo ukunxeya uthando imali kugcina sekuxabanisa kuhlukanisa imindeni kubuyisa ukuqhekeko abanye babulalana badubulana bagwazana bathelana namanzi ashisayo abanye bafana emajele ngenxa yothando nemali Hello. Uyaphila bhuti sawubona kunjani? Alright, covered. Alright, ukhuluma noVumani la from iVumani Films. Angazi noma singakhuluma bhuti. Nice, ngakhuluma. Ngikhuluma noSiphiwe. Yeah, ukhuluma noSiphiwe mfethu. Yebo, hayi nginolondi la ompofu ngebala ngibe noAndiswa. Ngazi ukuthi uLondi naye ufuna ukuthi balwe noAndiswa yabo bayalwa kahle ulwandle wena wabona ulwandle malidiniwe wena wabona umlilo ovutha amalanga so ke into eyenzakala la bayalwa labantu laba babanga kahle bafo ngabe uyilamule nje la kahle ubani umthandayo hayi bafo lokho ngeke ngikuveze ngibathanda bonke labo bantu yabona angizwanga bafo hayi ngibathanda kwethu bafo akeke ngingamkhetha uyazi ukuthi hayi bafa uphinde uthi usuyobathanda bobabili ya ngibathanda kwethu ukahle ufuna isithembu bafa ngeke uyibeke kanjalo phela bafa yabona kodwa nje khona ngibathanda kwethu okay yabo ngoba ngikhuluma nawe bafa ngifaka loudspeaker bayakuzwa la uyabona and sibuke izwe lonke so manje ingakho bafuna ukucaciseleka cause uma uthi awucacisi bafo bazolokhu bakwebhana one day ngasa omunye efakela omunye poison endlini yayo wathi uyabona ngiyakuzwa mama futhi ukukhuluma kwakho bafo kokusiza ngoba manje kuze bangabulalani kanti iqiniso noma libhlungu kuye kube mnandi ukuthi liyavela noma ngabe libhlungu kangakanani so bafo namanje ngisabuza futhi kwesithathu
and futhi umuntu mangafa umuntu egameni lakho na ivideo umhlaba wonke uyayibona igazi labo liyobuzwa ezandleni zakho so abazali ngoba ngithi bazali umzali oyedwa banayo ilungelo lokuthi bakuvulele icala ngithi uyakwazi lokho hayi ngiyakwazi so ngiyakubuza futhi ngabe ubathanda bobabili mfowethu uthanda abani kahle kahle noma ulindo ukuze kuchitheke igazi eish wafo ngosokhuluma ngegazi kahle kahle mfowethu umuntu engimthanda uAndiswa awulondi mfethu angeke ngisho into eserious kakhulu ngoba phela unengane uba wengane angasabuya noma yinini bafike into kanjalo into type kanjalo nje yawabaza abantu abanengane umuntu wasefuna ukubela noma wengane angasho ukuthi ingane bathi ayifuni ukuzoyenzelana ekhaya siyabuya into kanjalo kanti uAndiswa cisha be right ngoba akanayo ingane yabona lapha ngishaya ngoba ngibhorekile nje nawe uyawazi amajiki yaba hey bafo mhlambe khona ufuna ukudlulisa kubona belalela eish hayi bafo akukho kwamanje yabo kodwa nje ngizozama ukubafonela bayi2 But ningaxovi madoda imizi yabantu ngabantu bazobulalana ngenxa yenu eish hayi ukuba amajida nawe uyakwazi mfethu ukuba umjida into kanjalo yabo shothi hayi iphutha alungisa ngithi ngiyabe into kanjalo hayi kulungile bafo as long as sebayizwela ukuthi ubani kahle kahle oyi straight hayi no akunankinga bafo siyabonga mfowethu alright kubonga mina Londi uyazwela Phela amazwi sengikhulume kangaka ngithi indoda yangithanda ngenzela yonke into kodwa ekugcineni kuzophethakala kanje akukho nami engakusho njengamanje since lo muntu esechoose ukuthi uthanda yena uAndiswa mina akukho ke engingakusho njengamanje ungiphoxile bengithi sengimtholile umaqondana umuntu ozongithanda nginakela nginikeze yonke into engicabanga emhlabeni uzongenza kanje akusekho nami ngizokusho bhutami ngiphelelwa amasu uyabonga sisi ufila kanjani uma ubona usisi wakhe ekhala kanje hayi angifuni ukuqamba amanga sami ngeke ngisho ukuthi ngiphatheke kambi ngiphansi kunalokho nje ngijabule ngoba umfana umtsheni into engimele amtshele yona ngikhombisa kona into engitshela yona ukuthi bekhombisa kona ukubathwa ubebathwa hayi into engizothi ngiyamdabukela yona ngimdabukeni nje phela nje yena akaphume kuyena kodwa ngimtshela nje ayikho into futhi engizoyisho ngiyabona. Hey South Africa niyabona ukuthi kunjani usisi uyiwina usukhethiwe and usisi wakho ukhala ngaphansi siyabonga ukuthi uze front ngoba kuba uzanga ngabe usisi wakho bezoqhubeka abe slim hayi ngempela futhi bizoyimela futhi slim hayi yena slim izoyimela nje slim la